warm welcome to this evening's presenter, Siobhan Sutherland. Fáilte go glasachú fáilte chun ACC agus fáilte go Duaisean FilmG seachtíag. Is mis Siobhan Húlanach agus ha mér mo gói glan if bhí seo cóir of anach. Hi FilmG, I'm Siobhan Sutherland and they hired me for this gig because I can switch safely from US Gaelic to Lewis Gaelic to English. Almost seamlessly. We've got 17 trophies to hand out tonight, 15 of which were chosen by our fantastic judging panels, and 2 awards decided via the public vote on the FilmG website. Sichiad le ha natbish fo ish ochbel na diag, agus has na toshaig le duas roing FilmG. Duas a her taik vo chorle vale genetjen. And we came joch garoshu ule le F5 is on refresh agus browsers gach injal a hanne boffen sach eg FilmG e gishige nachtuk dinne unsi a vote. Smashin. No luck for the barabots, agus gaat door na Harris hackers fashgoin, agus in onjes misse na komen osh noch cybercriminals. No one managed to cheat the FilmG website vote. Shawashing gave na keher filmichin leis an arabas moortje votichin ach kenigif na chilad an an ordu. The first award of the night in the under-18 competition is the FilmG Choice Award, sponsored by Edinburgh City Council and chosen by you. And here to help us out is a familiar face from BBC Alappe and a proud Edinburghian, Roshinkjast, Shoakiv Ramsey McMahon. Dafog, Chatelia. Idli, ma visho agus hashu ulik a kite, the list patcher, Hunmi, Frockava, Uasach Glensach, he's a show. Is how quite was a spatch up. Nische, she Urum, Idli, Hamgas visho, agus a Honat and the vor, Remihin, Bishop Mihin, FilmG. Han je listen, die Hamasava, Film me Atchach, ach, Hamis Winch Grevan, ach, Kodam, he at Kodam Havod. Els goed is skillen ha female en dan we kunnen hele program, dan we kunnen hele film. Zeg het film te we koppige kanlag, film te we moal ordenen, was een kerst. Agus film te kutjach eenzuig maar gelijkes toe en gaan een iederkel ha show ha akkenje. Agus als het iederlijk kutrumach, agus ha mes muntjen, gewilla ieder we female gassen, haar nu bleenigen. Dus maar, ha kan dat een boel gaan, dus je ziet Duaisean Rowan FilmG, the FilmG Choice Award. Agus seo, acu, I ghear liste. Funne daran na bhrochan, le cuman na Gaelic agus bunscoil tuamh na páirge. Africa Film program sorry siya aki yet and June. A mi coitir son skillin, comus, gira. An blá le árscoil glín uirichatain. Agus bha Arnold an sin an sa bhú. Tapal Avers on a Halmi, Elia is Misha Arnold Jackson for www.hialiensbeyond.com. Cúgad ann cóig le bunscoil in á leihín. Elam, Chala, Virbala, Scania, Lia, Snock, Mervinja. Kanya, Sporsal, Koyersnjach. Ria. Tálan le bunscoil Gaelic Valleroin. Jivius Curda Jenna Kavat. Bartach! Persoonlijke batte wie je sabati. Or ha ik koni lan. Ulik maar ach femi in woonige. Agus gaan Duaisean talko. Kees kamastek a gesel. Een bla. Arststal glindene getten. Ga wil zo. Is het je in Noord ook aan?
Oh, mag graag. Oh, wauw. Mag graag. Ha mi goed angel son seo tapleib gaib ula agus an scáil agus an chéalach go dearad Meister Mackay. Tapleib go fian son a cúte sin leis a thuileút na cameras na mics a thuileút agus sin deoch go tango son a bhíon seo nach agus tapleib mór. Skull Uavasach Bake in Shin, Glenarchart High School. They only have 6 Gaelic pupils, but it looks like they had plenty of support from the rest of the Highlands. I guess Ramsey Chord based in Arash Coleraine in Noch Cast. The close dorn go skip it oke shad le taik vo komen na Gaelic. Shoak van Duaisean as na bunskulchin. Big ach powerful. Oh my god. I guess a knack bliane karige kerrit bliane mar voyen. I guess gach bliane ek FilmG had hot taikal fatis farsing. I guess it fake na duge. The next award is for Best Youth Group, recognising the best group dynamic. I guess is on the door, so her chat nog. Shoakev presenter in CBBC. I guess CBB's Alabe. Please welcome Ailey Miller and Beth Campbell. Sin chotálaigte bhíon seo cálaibh ile nach apid éige agus apar talent a hánaid mesk. An thoseo chasin sunna da go bhfuil na filmich in bliana ag sad art ide agus heid corta grain go mód a bhí gan cets ma a sib ile. Agus ha mi cíneach go mín chuideacah ag CBBC agus CBB's collading. So ná mi teach go cin. Good Jerry. Neist chunan dúis san skippe áca sead, seo a ghearliste. Monkey vriesklitch. Leskol vriesklitch. Ja skiel ag a monkey seo a chlára sin na bans. Yeah, man. En goo. Le knack na herrig. Lina Charlie. Human G, the Nomi Nambalo. Na fuatichen, le bunskol in je fjoharen. Shao, kuna dini sin ha koshak system tayake. Can you finish the estate to you? Shao, I became really Canadian done, and you ought to happen. Panter Fáislik, le scolanníir. Bheasant mar an má ach an Ellen Pantún seo. Hic sin arás. Agus, han dúis a dulcú na fuatichen bunscoil idir fiocharin! Butalain tapalai birare se hula dinne an an skippe FilmG son an codam seo. Hoid er ein gemód a via cruachu an film agus yunsi sin tod. Tapalaif kujochri Mrs. McCaskill an Canner stacking, Mrs. McDonald an teacher stacking, agus Mrs. McSween son an tura seo go glaschu a churid dói. Butalain kujoch mialavir neoch a churid a hula dinne ille a han sean och.
Washing is on een filmmaking a juni me geen fyrdichen, leis gan washing a juntig me geen te classacking. Hashing is minige gavilla kutmach can be clown and lanju, a teaching code derivs of a behe clunya on an alibi, da here blianadash, tapale vuleriash. Mae'n siar un'r fiohor yn y sin, agos ha sgwad ac unia un'r fiohor yn y noch, 3 ffilmichin ffale ac i'r nagyarlas dichin. And we saw West Primary School in Paisley there, one of the newest Gaelic medium units, with their first ever entry to FilmG. Smarain Shif. In Aguish had a lot of talent dŵr biolif y camera, clwyche y siar. They're already looking for new talent in front of the camera, and I just got this gig. Here to help announce the award for Best Performance, sponsored by Fashion and Gale, is 2 new and, thankfully for me, off-screen talents from Radio na Gale's Crown, Innes Begg and Grace Morton. Hallo, is falsch, ik heb nog, heb je nog skillen bereik het kort met haar. Has je nu zo nog gestort haar is nu als zo'n goede schaar. Hashin in Shaw and ook for BBC Radio and Gale, agus hashin goedhalichtje viaun, agus hashin in deel, gunchik agus brein kutschrev rein astein de duishen. Maar de hoort Grace, maar tlach kan je wie torst haar is nu zo is zo zijn shalsje nish kermak bekje in jarmaste. Emily King and Goo. Kjarst, was het ma afioch BGT in aflede. Mi jere she, G she hakin, ha mi doch is gebi schon schar. Eloise McNee, Gemma. She shush is game a hacket in shaw. Go fai noch. Mission. Lexi Jack, Koos. Jonathan Donaloch, Spalken Buie. A cléir bhúd ata a cum. Tíní mar nach tíigh do chléir as a cótach. Cura mí físa ma cheáin antí. Cha líce hí síos mí. Sealagan sin rinnacin na haiche, agus níos an páist as cutr míche. Sé an neach a bhuainich an dúis, Lexi Jack. I nearly got Clayton give me Susan Shawju. Oh wow. Nu heb ik me een film aan Toshach van mijn sminnen hegen rog en Clayton hem skrittel. Ach, stoch ik van mijn jaar. Ze had hem scanjo aan zijn FilmG. Agus ha mijn sminnen hegen ze had hem uopzag maar zo'n skillen ma a hocal. Ha mi son tang a horse go FilmG agus an teacher achim meister cuminoch. Agus a hula dinne a va kuchoch an film show a hikin vio. Tap alive.
mar ein Lexi agus fema mi fachglara kuchach mu Eloise and shit. Nominated in that last category was Eloise McNay, even though the film wasn't in the under 18 competition. It's a film we'll see later on in the over 18 competition. Corman sa hulache ag FilmG gajera. In duas cruachi inishe it chin le taik for Black Camel Pictures. Company ruchgachi chruich in Chilan BBC Alpe. That shot in Nuri a lot of classicin, I guess quick halfis koglachkas aragaiv in Bliana. Please welcome one of the stars of In Chilan, which was produced by Black Camel Pictures, the sponsors of our Creativity Award. Shoakiv Sam James Smith. Hello! That's some walk from the side of the stage. Hami hotaligje vi seo choirimh ule anach, agus hami an dagus gohfuil ule práseáil an opar a haisibh a dheanú leis na filmicin. Had díreach ag ire choáart agus sulamí an feic sin a jaarliste an a minute, agus seo acu a jaarliste son an Duais cruachal. Amach sa steach le árscoil an nápain. Amach den machis mo ra, ní mi sem a hó hain. Och, halas brich weli. Fim mi burnige genesh, han tjeidjurich chur drag oram. An Club of Science ag a bhainúasol nich na ceartí le árscoil Glín Chaulter. O mo chreach. Hey, kocht die zombie in. Faie macha siomi le scolgramer gunóin. First hun Tina Stash. Shaw and Kirst Akisa. Botchikin af blaster. Droch Páchin, Clown Donne le Bunscoil Gaelgach Ilan Vanning. Sarah after Lega Trish, Tashin Oye Roda Valia, Eric Web City. He come a canny coy, gammon in car. So she's got Trenton and Minakai. Agus ha an Duais adol gu, Clown Donna, Isle of Man. Shingiri Greg Gurmaya just an Inzadarain Benite Stiklag. As in Brasteline, Arcanella Election and Jew. As FilmG, Son Leg Dashin and Chits Jackman's show. Gurmaya. Right, we're done. Oh, great. Now Black Camel are going to scrap Harris and head off to work in the Isle of Man. Well done, FilmG. Glwys yr art dwys le chichlwr cwach na Gaelic son yn doi chai Gaelic chlechgig. Presenting the category for the best use of Gaelic in a film, nach cyrffache danal dan ich kom van de sponsoren Sol Morostek. Fáilte chulaitine agus ha méad létholairt bhí condadah an nach. Ha mé seo as lé Solmór Ostek. Thug mé lumtaine na tíis. A chaia chárachag mar inad náisianta canan agus cultúr Gaelic. Nachal sin araparach má héin. Nes ha Gaelic choláitid ma gúirstearne nach
Ach, mae ha dyn sy'n byn ar sy'r bialw a ha ffarach gyn caran lapach nach tig sy'n gosol mor osteg. So, sy'n y blyg ac yn. Yn ysg, chon y iarlysta. Nuair a bhami ág le scoil a dhéiste túa. Le peppermint. Jenna sy'n ei gyda'iacyn. O, ja, kerst. Maar a charoonje, charatooroonje, ac yn itje je bi le cwsiachatan. Sienachas na farracin le scoil staffing agus cnap. Sienachas na farracin. Sienachas. Sgilachgan. Dúlachas. Tainacham. Yn planed gyrjoch le scoil fag a chaste. Siabel y gafon, hasyn ma, sydwch gafanol. Ond cwl y dyn sy'n bydd y cefn yn yr cwl, pan i'w lawn ag y hwyr. Jay Nishin le scoil yn tyf sir. Hord go fette. Has je net weer een premie in FilmG voor Hannik zingen ras voor Sirlang en Tauri. Ga gewoon zien kaal. Ach, is jij Sirlang in een dappere clown? Gleva koch na gali kadido nach wat schutjedig aan aparach maas. Of ik zien kovo aan lich. Sienachas na favike, skolstaffen, agus Colin y Geltach. Skolstappen go prosel of je fen in dusja. Juntie zingen sienachas na fabrike agus doelgas na made. Rintje toielven agus bij special. Has een geri tiny horse en a dunje goedje zien. China G wil komen naar Gallic. Lexie de Gamada. A worst na Gallic. Urus een tuufshed. Agus FilmG hyn. Modern time. Fáilte chomh for the yard. Tógé sin gohainneach an móra an árs. The cuine Visha, I'm so fast gosh. I need a wee break, so I'm going to call on our friend Ramsey to introduce the next link. Machasho, Limsa. Ramsey, Harich, Kajavilu. Ha meer Schauschwan, Kudusa Suste, Hassan as Fediet, Nasalan Arste. Ha Misha shall call the Gish Runak. Gish Runak, a high, do a Shavona Haganoch. Nish Jane Danny Marston? Annie. I guess Jane Danny Marston? Grace. Nish Annie, Hadu a new Runak, a high shall noch. In short, co no Runakan, Hunakanoch. Coasha. Really grey. Runak, Homor Sahakin. Coila. Donnie Dortmund. Runak na smua pulach. Toen je spelen? Ik is ze. Runak rutbek na sluga khani. Nishte, can you tell me a little bit about how you felt when you won that award? Tell me, were you shocked? I was very shocked. I did not know what to say because I did not think that we were going to win because of how good the other ones were. Vana film ik in de maand nog zo. Nishte. Gewoon ik me garashu filmig aan de snech agus aan de fuach. Die gaat dat of ze was en die gevoer ze wij. Software. Ja.
Tell me how cold you were. Were you shaking? Were you freezing to death? I was freezing to death. I honestly thought I was going to die. Well, we're quite glad you didn't, because you're here tonight. Glíomh me bhíamach I dtí se go ranú chocha má. Agus as sin na gús at the dúis chun an látúis agus sit in dúis sár gúis hecnicach. We're going on to the next award, and that is the Award for Excellence, Technical Excellence, and it's sponsored by Ognan. Agus an dúis ha sechat a fed a ha go má eolachad FilmG sáillamach gían. Hallo, is sé ha ma bhí seo. Channe mar sé riamh I a bhí iad in ástúil hain seo ag FilmG, so ha ma bhí ann. Agus seo in gear liste son in sár gúis technicach má. Parker Dawes, Ed Chudde. Rois is menu gen kutjiki malavig is chiki. Ken je mo goede houden? Alistair McGowan, Balla Burren. Sushis. H3 again donuts. Cats and Rosh have never fried and Jew. William McGowan, Furan. Fosgol de Hulin. Beimi Alapitchi and Cola. Gusariala Chumo. Bia. Alex Paradowski, Dynia Age. Agus han dúis son sargúis technicach dógu William McGall son Furan. Hallo Willy, tying motors on Duaisean FilmG beachcin by Michelle Ichid. Should it hot cutting rock on garlic? I know Carl come to here top leave is so slishy garlic. Smara in Mission. Parker Dawes losing at FilmG. Who would have thought? What? You're all thinking it? Be a bonachige hula pleerne. Parker, I'm joking. Jirach big and ploy. Just a wee bit of light-hearted comedy there for you guys, not at all scripted. Appropriate though or not, as we lead into the prize for the best comedy film sponsored by Highland Council. Nisha kusa Duaisean horse jacket. Ha che ho cross the scho gruamach sa hacking an den sul na Gaelic. Ha mi lan vriek in a reached comedy. Cura Lavin Nichele son Joy Dunlop. Fiska Maggie Villa ha na Urim of show. I'm the locker shush. That's right big. Cross that I guess arst. A vision Villa Gava. Ha meervalach a bhí beal of slúig, lán Gaelic agus a bhí a cóirichaig nearst arcanain, agus ha dúapar snacín ánan Gaelic, séirse duine gada, agus le cíns, bhfuil súlí misiciú go bhfuil comedy dúnan a jeirifig nearst a chanain acin, agus go jeirif bha na clísichan agus na filmíchan a chunac sin as a réin seo, lé talentach, mar sin nach tuair sin súl íar a jaarliste.
Jay Nishin, le scolan tuv sheer. In ddwlen rowi na tweens na naigetin, ha sinna kielge geveli. Is, ta sin janu na naigetin man kuspa jakti als een scolanish. En gu, le knack na herrig. Jakken rami na serious, cause all cast a chin try. Slemo ganaim na mo fokke. In Siachnig, le Academy in het Fjohare. Jeva Green attackers and shot. Roskin so Savat. Nimierlich, le Bunskal in het Fjohare. Roep die zin. Wel, wat ule meer vlog gaarsen. Ach, een blienese het hokkel ne douche ha. En gu komen galik ne hero. Hashin guma tolly chair shona vi and shaw noch, ach gehada chair shona fine duish. Chóir an gumód in film show Janov. Bu bhfuil ein tang go horst go ar parentin a thuca glascu sin ar sean na dúis sin. Tangu Michael voor school son cladig agus giadig. Tangu our teacher Miss McQueen aha called Lorena noch. Thank you Fiona Knack. A cutie sin leis an script na props agus a filmich. Mi jarich thank you an a brihevin. Smar ein na herich agus da bhuain ile a inar fioran in sin. Dingwall was a hub of creativity this year. Gidera. Nisha va BBC Alba lan programmen arishach agus mar sin seo áte far a bí meintir Jorbe agus trúsig I lorach talent. Agus gidera sé fér a skippe Jorbe a hacking gavenoch son an aguish a hort shachet. Sponsored by Urus Brosnachina Gaelic, best documentary is always a competitive category. And here to present the award is BBC Alba journalist Andrew McKinnon. Na filmige nadersoch in blione wat et je fart besoch agus ha wat ek sar artide na filmige nadersoch in blione agus fimigra grumi hin et mavrosnig ha lena hat de halend agus de spionig ha emisk in jonjok ha sho akadara fa in kehev et a jarlist sesu macht mar filmigen va et je watchet agus gitaraf va et in joadish so ha in jarlist son de film adersoch ishar. An Tris of Soul, le Thomas Dimbleby Webber. Ha mér a bhí a coiad Jalaban Oost. Seámise, agus seámise, agus seámise, agus chainil cainach am an tuige seo. Or an na cloiche, le dávogsa agus boa agus fionlag Moristan. Na fónichen Hashen,
trálioch na fónichen le Scol Líanaclit. Ceithir videos agus Snapchat. Is on Snapchat agus messages. Mi clach go messages. Brain go dúine san tar an jalvan agus cointir an teacher. Forsan le Rosa O'Halloran. Hanna caiinnig in acum. Nach Has tíide go. Ach ja, rein máhula duineach go sins ha in dúas. Dul, go. Forsan le Rosa O'Halloran. Mi orsten noch a búnig a Rosa vi cooler ein buloch has da chaith chacadog a hortgein son elevige machs. Leis an levi mi mach ha rút a skrif Rosa ha je gra ha mi edo bechrua agus tóradach gynne chuth gan an dille ma ha seo ha mi giuri taink vore hort go mam agus ma fiúar agus taink vore hort go dad son ma chutechuch agus an konig thetching as an opeth ha mi gianu ha mi kuteach giuri I gra grona filmichen elle meer faljoch Reinschiff choma tapelef go FilmG son an chodum meer faljoch seo sashi ule sganiol sin ha Rosa gras ni sin kainchoch ha in nuas ein go Rosa ha hast idíist. Tapelef. Sé bheith Rosa inimiiste ar I ghear liste in nuí agus sin éisiimplaréile Jagéine tíineart agus a léasachuig in cúit skillan ag FilmG. Tá sin inis teom daith chun an dúis me dhéirigh bhón atbis fo is ochtíag agus sin drama is seaar. Ha mín dochas go bhfuil méintir an chill an coid. We've come to the final award in the under 18 category now, and it's the award for Best Drama sponsored by the Scottish Government. Here to present the award, please welcome Deputy First Minister Kate Forbes. Well, hallo. Aan een bliene van een dag drama na Gaelic a hokal gu ire uur leis een chelijn. Apper gewelle na klach gjonse a wie tor shachet na duis son in drama a shaar. Le wie koyet na filmich gurage a chai enjemachig a bliene shaw ha fiskevel aanri chach bullig misnichel ek drama na Gaelic haast. Agus seoacah a ghearliste son drama a seaar. Cús le Artscoil Jarlach. Chanéalach Cóhhabí Mutsa, Cósa Ciú. Tainam bach. Tainam bach. Spócan buie le Club FilmG Artscoil Forstrí. I castal gun hulam. Shipmas do hacha ruta gan iglach. Je wordt een boeien? Spaken boeien? Na bí brún mi in spócan buie. Iad churre le Parker Dawes. How is jay and dunya kiar? An iri na hawn. Chanel na diamonds acum. Oh, chanel drag acum na diamonds. Seacha le Artscoil Liverpool. Ganna tú fáin Jack an cean lá seaachar. Féimi mi a curris Jack. Machar seo le chuit. Ha mi critchin. Gym féimi sapit ma slí a Troia. Well, ha in duis it dol gu chodde Parker Dawes.
Should have thrown my gum out before I came up here. You'll never get rid of me, FilmG. Morning Tiger Sun Shaw. A FilmG out of the parshed mortium behacum, agus and tamacum and an arskol. So morning time to FilmG. I meervillach via rashes Shaw Colorado Villa. Morning time. Time for the murder, skip FilmG, agus Lara is Magadi, agus Carolyn is Bella song, I'm Kutchachig, Tunam Bill Shaw. Morning time. Agus nach chuir I've called in the drastic because affection film Parker. I need to make sure that this guy knows that I was joking earlier. Diplomacy, Kate, watch and learn. Seagah chere le Parker dos. Rois is myn I gen cyrtig maraf I gys cheeky. Gan ie mo chwra hawn. Gan ie li adagwm. I was chai yn dynia ciar. Yn iri na hawn. Gan ie na diamonds acwm. Och, gan iel drag ac yn y diamonds. Nach el? And foot me fall off my ha? Shoot, let go. Gan iel is y dol ac osach ymach y siob io. Y synish misach gan unig gyda gol ar ash. Gw honorach. Ha mi a gialtyn gynnach rich mi. Joe Vriek. Gan ie lwyr song yn cwr mi ora mi et? Ai, han gi siach yn dol ac osach ymach y sio, gysihel as ernish. Na cwr mi ora mi et? Ha ffysam na hau a gianu. Ge ha mi gianaf ma ha. Hau sio, gys mo faslach Ha mission sio gys da hafelig. Safelig? Gan iel ffeim ac am safelig? Ha mi sio gianu gw ma, is sio fana met a horst. O, nach ti ha. Ha mi dwlig na chael mi mar usa, Joe eisiau plwg ai nula. O, A fel yn checkal ors gan claim dyn i'w cyrrisio hau colo. Sgwrinish. Sgwrw hen, gys o'na ha usa ceti je fi Ha misha gianaf yn ryt karst. Hau giroch gan cwmo bio, gys yn fi usa a claint ma, an comas fwys. Fosgol do hwylen! Waar hulle kalakit. Ach vilu e ulle. O een assassin vien aan ekerdag. Amma dan laan ekel. Ha dunje maraf. Agus haast hou e feekin beroeie falaf. Gan jij mo chwra hawn? Gan je me chara. Wil je shimbriek? Geet de chara haan. Gavri sin oorlog. Ha mi ski is gan jou furtje ak in marak. Kudos na handcuffs. Agus gavri na harien. Oeh, ha mi chrie. Garle me fi mara. Na fi usa ac am o'r braher, Nicholas. Cysglio. Ha mis gydanych chi, gyfan, mar mialach. Shoot, ma. Gianna. Man of me. Man of me. Yn ie lesgal a hawn, gyfel glentynus ac it's mo yin? No fel yw lan cach. Fyrig! Fyrig! Fyrig mi gachrocig. Fyrig mi cyrsies ag yna. Cyrsies ag yna. Giro corgo corum. Gynad mi gachrocig. Fyr y lecu leawm. Nec. Orgo yn corum. Cychich mi. Nicholas a hawn. Nec. Cychich mi. Ta'n gyfraher. How y genuine root kjarst.
Le Duaisean FilmG agus film ur ag am na nodig in sin BBC Alapa. Chula sin cúteach in J go Parker dós ar a jarliste son féis na mianin héilteach leis an film a bheice gain in nuri imlanach. He's ridiculously talented. Everyone here down at the front, good news, because that's his last ever FilmG under 18. Bad news for those of you up at the back. He's now going to be in the over 18s. That's us done for the next 20 minutes and with the under 18 awards, and we'll be back then for the over 18 competition. Ach myself sin, a round of applause for please for all our winners and our nominees from the under 18 competition. Please give a warm welcome to this evening's presenter, Siobhan Sutherland. Fáilte ula duine chun an darna le acin in seánach ag Duaisean FilmG, agus na Duaisean gaisan a hana sinne na 8. If you think the under 18 awards are potential for the future, then this is potential for next month, next week, tomorrow. Ha CVs achge, has had Jishal agus Johnach and Coram egal. Agus mar a bhacin ag toiseach na haichinach, has sin a toiseach leis an duais a thuise pein, duais roim FilmG. Seo ag na céir filmich in a huair na harvan is mua haris an nuliach. Agus a ruchgachig nan sponsorin, Corla na Nilan Shear. Please welcome the star of BBC Alapa, his own croft, and the local authority itself. Man, that's a clunky intro. Shoakav Dol Sweeney Maxuan. Tablat Siobhan, Fesker ma hultinje, ha ma vi an de ho, sa vi chomafeking na filmichen, vek noikri na berai, agus chosada vachals va hultinje aku mi al neoch, noikri, chalik mi las kusigrame jen in hat chin Fesker, chin is an arnelje, ha shaish had vi sada vachal marak, ha mi kein joch torji. Ha mi schon ho mar chonliche, agus ha kolonial shiar adje, college vi a tortaik gan an duas a seo ach am keinjach gwel toraku wel bi fein aku ku jolo haram le at elle agus hoort me vragen der evig toshok na han genoeg nach behoor foon in yaku a hakeurig hakems bre eken haich sam shi kama sulor en rast so feme mi dedicate gewel kuschen karskelior el lot immer toch at immer toch njach. Ach, als je niet dolle hort zuil, het jaarliste is om een duur sasje. Scutal Gushetri, le Erin Cameron. Stalum da fís glania a lorach a ha hol colta chichéile. Ha is noch a chi an colarí mocharstin son shéitri a dhéanamh. Gaelic a choirsnach agus mise le Lauren Mika Goin. Ha misha agus brachan a chulanachim siúlt Michael Alaba a géise gohfuil Gaelic bia agus gohfuil cútramach spársal. Cynioch mach comish le Ailey Chandler agus Rainy Giabin. Nid ha brima yin Shakiti. Kenny Thompson. Cynioch sa Gaelic ach Kenny sa Bhearla. Katie. Cynioch y Grai. Ada Vine, le Kaylee Bell agus Adam Stewart.
Agus, han duas, het alco galige choirs nog agus misje Lauren niet gegooi. Haben wir doch gegeben, gerade Tableif dann Hülle Dinge in der Höhe Stadtboot go. Modern Tank der FilmG ist on in Kadamshaw. Agus Torfmorkel der Mahana, agus Mahana war is on a brin gaelic go agus a gish go de go kutraf mach sa ha. Tableif. Ní fanúí Lauren im bliana ha muintir a hictoc ar a bhí gymas ar a bhachal, ach bha fasc dúis gyma farbeisach geríru. Agus inis na dúisin a bha ar an brennachig, now move on to the categories where our judging panel pick the nominees and the winners. Agus dúis acing in Toshoch, no dúis nach rá ag FilmG ar som blianachin. For the first time in years, we've got a best music video category. And this was not planned. We had so many fantastic music videos, we had to find a place for you. And we're delighted that Income Gaelach stepped in to sponsor this award. Gus an dúis a hort seacha dasle a chum Gaelich canioch cum. Fes gymach arten agus Kiat Tang Siobhan, apar talent a ha nad misganoch agus gyjaraf ma hasio gyuri corum duishelle. Ha ceir fyd sy'n ceir lain acw richwyrstiachus van farbish yn ffilmig yn gyrich ag gyfod nas dy riel fes as yn oban. Ha iritys yn dwnig ag jerig y cheityn. Acw yw hasyn le tolitse taich y chwmal ri yn duish ffilm cwl y siar agus nach dorsyn sŵl y jarliste yn drasta. Cailioch fawr stylai, le Evie Waddle. Hempo hooky o cailioch fawr stylai, hempo hooky o cailioch fawr stylai, hempo hooky o cailioch fawr stylai, pick it up, got up, and so got a lick of sleeping. Hasmiorach sa vatin hiw, le Cashlyn mich cynnig. Wichki einig chemisch, le glue. Chanir, le Evie Waddle. Fosgol case, ha mi nisio gyr ceisio am hyn yn dwrs mi gyr mod nas dy rio gofi as yn oben yo lachaber yn blion. Ha sy'n gofi awn yn lachaber. Ha mi dwi fashion ans yn oben yn nŵri, ma sy'n hwrs mi. Ac yw, ha mag ein miel yn neoch y cwrir Evie Waddle y fwynich le cael o ffwr stawlau. Smart eintje, mocharigen, of dein de video in ille, was je vier va.
Tammy son tanga gra do signi ava a clich na drumichen video. Hammy son tanga gra gu Paul Jennings ava fihin rivi gloss had min koerst. Agus a filmig in rut arrangin. Agus morin tang don skeme good. Ava kutje heich le via kud. Shari hele. Jirach so slish a dansa came. She canon a hand and dansa came. Clach ge no chale. Thank you. Bhíonn siad agus thucaí sé dúis in nuirí son an chluiche is seaar agus, a mi céint deach go bí túlaigh I tín bhuaipe. On to the Technical Excellence Award, sponsored by Celtic Media Festival and awarded to the best individual off-screen contribution in Sar Guash Technicach. In Seanach as le féis na mian in Chelteach, ha fer ein impalchus oper Technicach son sil BBC Alape. Han duas a ganneach in jech falé ein Sar oper far na screen agus son an duas a hort shachet krefalche John Mardo Macaulay. Ha choma vi seo cooler a vile noch ik FilmG agus ha doch go erg gal feking de filmchen geleer agus rut het mag joch keinig wie kroegig gebe de hagres nog achtarching sul jaarliste Rob Machniechgal, a clich. Gach leisgach sí sean thachair. Ní sean sreat acitsa. Well, chynne a chamíad a bhí a cléicin seoir san bliana. Má bhí mich go líosa, an acine. Ha nuachtíag taithe an na leanna croch, na crochtin, so útings enemachach. Chicken gewasje askach thee. So, vou feinach an rafism kun being áren parsnam vehe. Stoch a grochjums sin mer vai. Kaslin mich kunnig, has miauroch sa wat in hiu. Reinig giever, canioch mach komisch. Hanil dúna déir is gasglé stúrige an GG's a haun, ha déir is gasglé canioch a haun. Ha en duas de dolku Rob McNichol. Tangor, well, Shechanin Mahagiri de skill and technique Alexei H, go Solmorix, Gin, Cursa TV. Yeah. So, Tangor de Katrina Nikian. So, I guess Savalas. Melton eich Rob mesgach te halvent ac in sin is son in duas technicach. Hanagush is on film Duaisean a seaar, a bhainneach le bors na Gaelic. For this next award, the judges were looking for the best language, the best film representing heritage, culture or history. And Duaisean isn't a word that translates easily into English. It's quite all-encompassing. Son in Duaisean a hort seachat, cura fáilte Jennifer Macari, stúdige fálainn bors na Gaelic.
Fisca má hula dunne, a mi go tolcha bí an chocolate even noch, a sleep wars na Gaelic. Agus seo a bheith gur lista so an film dúgus na sear. I Chile Hiachi, le Uris Eirach Gausin. En nu has een dingetje schialach bij een ook aan Melabust Gausin, Robin niet kloot. Robin, Honig en is Honig Halem Pari. Ik is een heel, ik een heel gasje. Ik Gausin, dat we rasch kunnen jachtgulijn dieg. Cynioch Mach Comish, le Illy Chandler agus Rainig Giever. Agus wat ik graag, een secret weapon like de GG's. Is wat doe maar een toon cynioch. Wat toch, nou. En jullie zijn maar een secret weapon. Jullie wat ik graag voor je. Orient, le Davy O'Brien. Saalbog eid craichgan. Cas datai. Agus cant hósich mi. Sa rod. Uad agus uad. Anne Akin, le Mavi nicht gelesen. Stalumse vi goper kalder I ding. Wil is dat de tarstrut ik nog zeggen? Sa mi kielach. Nu hem ik goper kalder I clown. Hashin terug. Gosnak. Agus han dúise dalgu an acinne Mari Nicolasa. Oh my goodness. Thank voor de zon show gedaan mijn doel show ietsje. Ach ga vaak onder gaan zo. Thank voor de zon en dus show bij Urma van wie a journal film quality Anna. Zet dingen meer willen gaan. Hij is. Kutjo, die gaan me gewoon nervig. Gaan me gewoon talletje en dus show ook al. Thank voor gu Anna, Chalky, agus Eli, a jaf pars zijn ilm show. Kutjoch gu binskol Gaelic forstery a chutjich mi les show agus me yirich gu veki kil gauer gam chutjich les een ilm. So thank voor ga me goed tolletje tapeleisjes ulig. Thank. Sheikh Maha, well, for Anne Achkeson, Gu Ramsey Akinye, I'm taking another break, but I'll leave you in the capable hands of Ramsey McMahon. Siganis gafyd y hochgar Siobhan. Sa'n cael I ŵas ach mae sio as a fan trw. Cod I cw ach. Johnny docht am yna hun, gyfer y hewch arit. Oh, a mi, fas ag ein mar fali. Nach mai fi si conor nat fi cosioch. A sy'n anna diw, chwydioch gysion y ffil. Diw ai di afach gysion. Se, fi nas taf y sio sy'n sygio. Hyd chys dy hagam wcht gyda. Machas y hwle at y sponich y fagad as y ffys. Cos o'n I diolch o diw fferatos, y diw. Gael me njoche. Ach na chael neidje ieder le. Na chael tier chochoma. A choma agus rwyd fa my son ffeinach se fa sy'n y ffeillyn ani og ddys rom I brwyn na bedres fai gra rwnnag y chwnegi gyr tws y fam. Wel, nach masje. Ach, sy'n cwn y rwnnag yn chwneg wsa.
Oh, Sean noch. At ulikelier, nach het hamma. Siete hasha. Ja. Wenn mis München zijn, wenn bin die kutju zijn de school bunskola kalanisch, mis München. Gent genadig at ana limo nog. Oh, mag weg. At du zien je leed. Aro limo ana kalanisch. Kritja. Kritja. Dokter ferry laan laat, ne? Now, there are some rumours I'd like to address actually about this year, and rumours of a bit of a comeback, I hear, Mr. Dotterman. Please tell me, please go on. What's happening this year? Hope you've got your ticket. I'll ticket to that, Carl. Well, her daughter gave died at Bleone, 40 years daughter in Bleone show. Oh, na can't give it. Some show has. Oh, show has a birthday more I could maha. So again, you had go feestjes as in Jeland. Moringo genu concert daughterman. Well, heb kelte vallig. Heb kelte vallig. Heb kelte metal. Mehinagus Lulu. Shane sit down to call I'm a dochus. Well, wij phone al een fakkel jantje tractor agus van. So quick. That's get the dingy has. Well, have fatach going. Chwn gig, ma. Well, absolutely. Gewillig am hin. Aye. Has je nog ooit de sound ma ha roid. Aye. Gleva. Bij mij zo'n gedikkef. Vier gekomen ticket go. Tim de Koshok. Oh well. As that more at the shop shown I would walk 500 miles too, Wallich. Yeah. Well. Eerst gaan we naartoe maar kier thank you Johnny wat zit er lee agus has een close alert gaan we door zo'n kluche shared agus dan door zo zeggen het ha kollig en een baari is boektok ha midden we gaan een show van de sponsor en akkenje speak Gaelic. Feskerma a charstin is mis midden no mar a siara gan chemi cears go leor. Ha mi seo anoch is lí speak Gaelic agus hasin ile cho talichte ag skipper speak Gaelic vi sponsorig an dúi seo. Seo acih a jaar liste. Ro O'Hara, Ishke Bash. Well, Ceis me graag nog gafu joch. Mór an tanga, chegab. Wel u cínseach, sé joch a seár sa bhalla haun. Sin a cúla mi ciú. Evie Waddle, Cailleach Mhór Stilwell. Jacken ag synian yr ag zilain yn spiren. Gitjali gan giad mo tysgriach al sy gia. Kirsty Mich Garster, Ada Vine. Byn cloni Gianni sio. Chynelu ti'n siamach al y sio tydiach. Hafis yma Iona, ha mi dwlich, charomi son da No, ha mi teg sy'n hysyn y dyn y ciol. Rachel Kate Michglad, Gemma. Go ha gupper son. Chynelu mi gupper. Mi cym o sŵlamach. Chynelu eisiau fastig. Stoch a gynnu mi cytgyn son dy ien. Apper talent a ha acin an sul na Gaelic an drasta. Agus ha mi talit un si gaif gyfil an dúis a dol gu Rachel Kate na Clodge son gamer.
maar graag gaan we bekken confused. Heb je gewoon tankelen wie fijn en dus zo, als dan waar hoe het in je gewoon maar. Voor mij is nog fijn ook een beetje kunnen laven in de geel, als dan hoe het in je alle waar zo en dus zo. Agus go Eloise an co-star ach met detective Dulich ach a byrwen och ach bei mi an actor so Margaretive agus go Luca apad film cho proshel mi ein agus kuchoch a yen of film Gerrit queer agus Antonunia Shaw Han Richard ji doch yeah had ji doch kom so graag How much about I can sing kuchoch ac yn un o sio, diolch smynig dynia trans agos dynia queer, y fi a gwybod yn ffilm sio, so thank fawr. Smart I knew RK. I guess but in gilead in a yearly station. We need to get some more guys acting next year for FilmG. If there's a suitable guy beside you, just gently elbow him in the ribs and tell him to get involved. That was a joke. No violence, please. That's me queuing up again that it's time for the award for Best Comedy. Comedy siar, dúis le taich fo immer snegeltach sninilan agus nach cyrra fáilte maintir HIE. Mi dolchas gyfel joke no ga achgas yn gain. Siocaf in Cianart Stuart Black agus a eist manager skiral Isha Gal Joanne Peterana. Fiscamaya Carjan. Hashin Mashal a bhí an seo anoch as le HIE. Gúsan Duaish son a comedy a siar ag Duaisean FilmG ficit sa cóig a hord seacht. Hanna tagrian agus na skílan a hasin a feichgin bliana as dí bliana lema. Hij de shelten geen goed talentach agus cruachel sa hanna coirsnach ganachen agus na dunje a ha galpaarstein in FilmG. Ik eet chai ha korman uavasach ma e akin, maar een meun duulen hiegesrug galig agus cruachen korman. Program teich groeiches na galig. Gij na ga chuur avok a hien rodich. Shaw agaf na gearliste. Falloch fit, lay Alan with one eels. Larak me. Karamak at sakit ganesh. Uklich, lay ruchig rambling Celt. Ad Elan Bria, le Eli Nichkian. Det här gra. Det var kutchigen kvart nästan en nation i Mujerat. Det var här gra men skinit som jag kan läsa då för det kan fiction ishe. Kunnarst van een menafchunachen, le een klas Camelon. Hij eet een duel en ligo muskuul en nog eiga kastel vrij. Herst. Helemaal goed. Agus a buanachar an dúis ha a clúich rumbling Celt.
míle tá thuirstainnig an grú fá mescailin seo ná. Catcha bhile. Ha mír an teang ó thuirs do Rob agus Eddie fan dí se go chomír bhlach. Rob ha cho chuidirach go bhfuil duine le galach ar cool an camera agus ha díad a cho talentach. Eddie rein sin ar chéad FilmG ar a bheit sin ceirdeig, so ha sin na hasadal sin ma. Hanil rodí an seo nach a mi gurí teang thuirs go rodí ach ha mo hangus mór a dul go Líse agus Judy. Hanil mis mention go bhfuil mór an duine an túil seo a bheith extrúdig bhór fiúthar mór ach fentí se go cho Jonach so teangar san sin. Sé comedy he seo, sé scíalach éhín, sé scíalach dochas a hán, agus féimi sin cenne heag dé cho dochas a sa dúd is ar chanan a bhí. Mi coir na filmí hinna nach, na TikTokers éhín an san túil na gaile, agus mi fada chin díad go bhfuil an canan bheo, sé seo únin na gaile, ní cap cumsúil amach a sin seo. Míle taing, yeah. Chilloch Rocha in Sass as an ilma vashin. Cheap labour getting your family involved. Clever thinking. Hanaguish son in film Arishach Ishar, le taikvo uris brosnachi na Gaelic. Now, we're breaking protocol with the best documentary category as we're going to have 4 on stage, 12 legs between them. No, it's not some kind of monster. It's actually just a famous baker and a famous hutter. Nachgur se fáte Kucheri Pecky agus Flori, Patrick Machcain agus Hebridean baker a hain, Caniach Maclodge. Ma chré chalúach áirte. Ha seo scanneal hí nach héil. Va Flori agus Peaky dan catal ar an tófa líhar arás, so chan you lisach a dé tachart. Go mar feich gin a chanich. How dírach ir tían nach héil arás dan dúich. Ha mi arás. I'm just back from a 23-city North American tour. Thank you. I guess all I'll say is what an honour it was to be there, what an honour it was to be representing Scotland, but the biggest honour each night was representing Gaelic. And you have done this over the build-up to this night tonight, and even if you filmed in the garden, filmed on top of a mountain, or filmed in the future internationally, all these skills are going to come in so worthwhile in the future. So best of luck tonight. Sinné díra. Seo ach a bheith jaar lista maha son film Arishach Ishar. Caniach Mach Comish, le Illy Chandler agus Rainig Giever. Is dé cáras da ichit bliana ag stúr cáir ceolaí Gaelic glasacho, bí Caniach Mach Comish is séú ar bealú a cháir ar son an turas miérig an sa bharst da bhíle fichit sa cuid. Orient, le Davy O'Brien. Jace. Fiction gan stúru. Huahala. Lán súil de scialach gan dí laib ar san tau. Anne Akinye, le Madi Nichkeliese. Hai, Diana Rutan cho exciting agus I dolgoli de gaudichin och na de hiki gachi. Gaan je linie och. Aan Akinje. Ivjarn, le Ishaka niet geworden.
Chanil mi dierig ag jonsig ag canan. Ha mi a slanig ag trom ha genilig. Ha mi a dunig ag yarn. Agus a ha edam o veha a harachig. Okay, well, han dŵr siadol gw. Orient, dau fi o Brian. I'm not Davey O'Brien, I'm his pal. He couldn't make it tonight, so yeah, I love the round of applause though, that was great. On his behalf, it's half alive. Thank you. There you go. Taran and shit as late Davy and Canada. Chadanik a few skachis on Duaisean FilmG. Blacklisted is not enough one. Shoshin and Isha Hanilach inan Irakal. In drama is shar. Wat drama kalora can you know? Yes, drama kalor irvi BBC Alapa Lish in Chilan. Yes, Hashin Toliche Kavil screen Alapa Akin Mar sponsoring Erin Duaisha show. Now, here to present the award for Best Drama on behalf of the sponsor Screen Scotland is the Truagan, the poor soul from episode 1 of Inchilan. But if you have caught up, maybe he's not so much of a Truagan. But we're delighted anyway to have the richest man in BBC Alapis, fake Scotland, in the room. Nach kusje falsche Ian Makra. Sinnage, richest man gejara heen, Bjorn Gro, ach gyw. Fesgyn ma hwyl dynnu, a mi os ach heen tolig fi sio moch. Agus, apodus o, gyfer mi hen y ffadach yn mochjalas hwyl dynnu a ffilm o chwyd ysdiach y moch. Agus, apodus o gyfer taln dacyn as y rŵm a sio, so ta'n fawr gyf. Nes, Sean, as in tolle geiter een dunje has jach Sean Duaish, Sean film, Sean a drama a jaar, Gamalisko. Ada Vang, le Kaylee Bell agus Adam Stewart. Gemma, le Luca Kerr. Hollis! Bosco and Doris! Falloch Faith, le Alan with one nails. Nagaf Gierak. Nagaf Gierak. Sinne na Sinne, le Cara Turner agus Kirsty ní Kvehin. As ciún gachní na réashe sin sus, bí na cónich an son na héile. Agus ar Duaish, Sean drama a siar, y dolco Falloch Faith, le Alan Crook agus Eileen Gian.
Cachréitih sibh an seach in had bhí acing. Charáhús córacin a bhíon seo an och bheit córacin a bhí leis slí go Australia ach, you know, the world has its ways, I suppose, so. Yeah, gonna dunne eile idir gearliste mealverneach Kirsty, Cara, Luca, Kaylee, has sibh ula míorblach agus, you know, mór an gulgaib. Tápalaibh gonna hula dunne a ha an Connie could, you know, agus the gran rutan chumíorblach had me in the filmmaking acting ha sin gama tangle, so tápalaibh agus in the child dolphin sin bigger. Really quickly, because I know we're the last thing keeping you from the after party, and thank you to FilmG for putting us on after two really cute dogs. Thank you to Daly, who was great, I think, in our film. Thanks, Riley, your co-star. Thank you, Dean Forsyth. Thank you to everyone watching at home. Thank you to the Bubble. Miss you tonight. Thanks, Mark, for looking after the dog. Cheers. Good night. And the cat. Oh, and the cat. Jesus, sorry. Happily, Villa. Cheers. Ellen agus Éilí, darna turas in the trí bliana a had in dúis migéire ganaiche a hocal. Now let's take a look at their winning film. The following film is a little scary, especially right at the beginning, so if there are any young ones here still, maybe distract them. And the same goes for anyone from Barra, they can sometimes be a little bit delicate. Seo go fallach fit. Okay, Gluish. Soccer, ach lua. Chyrys du yn cain ciar, how jishal. Gluish. Baby, me park na carry in addiction. Smaini, Katie, smaini. Very. Soccer. Safo. Right. Come it all. Nagaf Gierak. Havia com as orquídeas aqui na cama do lorak tronisca.
Oft hang de hier yn slia. Kan je mijn vader vallen? Ik heb het al. Aan mijn zaveltje. Laat ik me. Kan hem maken te kunnen tegen is. Een, ja, 3, keer, koik, Shia, Shak, Och, nee. Seachdiag Duaisean an Torchachat agus ha FilmG Seachdiag in is Jishel. Unfortunately, we've run out of awards tonight, and it's time to say goodbye to those watching on our live stream. Ha sinne dolchan after party. Agus ha min dolchas gewel fer a chorik an akafse ag an taikajach. Aper bin bliana FilmG le. Is ha min dolchas gendursiv spionig gus brosnachig, agus brosnachig gus filmig janu. From everyone on the FilmG team, good night, agus eiche va, jij